Emhlabeni wesiphila kiwo izinto ezinhle zivela kancane. Nakhona mazivela kuba khona abafisa ukuzigcina. Nali qembu lesanzo the last days. Sinikela kuwe selihambe inkambo enzima kangaka. Thixo sikholelwa ukuthi ngoba baqhubile kwaze kwaba lapho. Baqhube njalo. Thixo nokuza kuze kufike kuphelele. Lapho kufika khona obunzima cela bakhumbule abasuka khona. Bebe sebekhumbula ukuthi uhambo alubaphele. Umthandazo wami ngale ntambama ukuthi bonke abantu ababona le indlu abathethe isinqubo sokubuya bezosapota le ncebo. Sengathi Jehova olungileyo ungabheka ama-needs abo babusise. Thixo kuyinto enhle ukwenza okuhle. Ensukwini zokugcina osekudumile ikwenza okubi kuhleli sikhwebhana. Kodwa sihlangeneke kulo mcimbi sithokoza siqalanisela abafowethu. Sicela kuSathani engabe setshala isona. Thixo wamuhle Jehova olungileyo sahlangana kuhle kangaka. Asekhona amanye amaqembu phakathi kwawo laletha. Aplana la ukwenza umsebenzi omuhle kangaka. Provide financial, provide your own wisdom. Thixo nomusa kuyimvamisa ke thina uqinqa kithi abantu abamnyama siba khona okulokwenzekayo abanye baplana ukuphisa. Nali iqembu le last day lesisanze last days lobolungeyo. Sicela ngathi uNkulunkulu ngathi kuba khona isivuvu. Umoya oyingcwele wehle ukhuze badaleli ukhuze ebantwini abatsha. Umthandazo wethu ukuthi konke okuhlokwenziwayo kasifundele yikho. Mhla ihloko liqala sidonselwe ekhaya ngazona lezi ngoma. Kungabi-ke ukuthi sesicule kangaka Jehova olungileyo singasali khona ekhaya. Kukhona into esiyithandazelayo ukuthi sesiphuthe ubusuku sacula kangaka sahamba saphatha ama-programs aphakame kangaka. Umthandazo wethu ukuthi mhla ihloko likhala
nathi sibe khona ekhaya ezulwini. UJesu siyakhuleka. Amen.